Alright, kita bermain Digimon World Data Squad lagi. Terakhir di video kemarin tuh kita ketemu sama anaknya Shinita ya di ayunan itu ya. Kita lanjutin aja. Oh iya, kemarin di video yang sebelum-sebelum ini ada yang komen juga. Bang, biarin ini aja. Yang ngancurin Mega si Gaumon aja. Nanti susah nyari Mega. Oke. Nah, seingat gua guys, ada syarat evolusinya juga yang harus defeat Mega, mengalahkan Mega gitu. Jadi thank you udah ngingetin gue ya. Masuk akal sih. Nah dulu guys, gue lihat dulu ya. Buat make sure aja. Oke udah deh. Tuh gue udah bisa kok berubah. Maksudnya tuh kayak ini kan tuh. Oh ini Mega ya 5 ya. Butuh 5 guys. 5 5 5. Oke let's go. Thank you yang udah ngingetin ya. Guys, butuh beli gak sih guys? Wah Dipsy nih guys. Kayaknya banyak-banyak Digimon air deh di sini. Alright, ada kotak ya. Kita buka-bukain dulu guys. Kayaknya ini di pantai deh. Nah ini juga teori gue ya. eh Si Kagura tuh, gue curiga guys sama Kagura. Gaburi anjing. Ya apa gue berubah jadi ini ya, Mahgogamon ya? Oh iya ini bisa digisol guys, lupa gue. Jadi apa ya? Ntar kalau jelek kita berubahin lagi aja. Pajai. Ini ultimate atau mega sih guys? Aduh invisible bisa beginian anjir. Apa nih? Lock up. Boleh. Kenapa itu guys? Oh, kalau kayak gini nyerang semua ya? Wajib sakit cok. Sakit ya. We gonna die bro. Oke pakai trident revolver deh. Sialan nggak mati lagi. Sakit anjir.
Gitu dong nyerang. Ih boleh sih guys, boleh gak sih pakai ini aja? XP gede tau, XP gede guys. Ntar gue berubahin dulu deh. Aku battle member. Salah salah guys. Ini makanan enak buat Lalamon tahu. Ngasih guard mulu. Butuh support apa guard sih guys? Gue lupa. Guard. Kok malah nambah ya DF? Butuh apa sih? NSO ya. Oke. Tadi tuh NSO guys. Oke kita kasih ke dia ya. Ini bakal jadi video panjang lagi guys, karena sekalian grinding lah ya. Kok nggak sekalian aja tadi gua. Ya pak, ini berubah apa lagi sih guys butuh ya? AJL pasti butuh AJL lah guys, 4,5. Nah nggak mungkin kita langsung ke situ, pasti gini dulu nih. Iya guys sih, David NSP Metal Digimon. Aduh, Mega Digimon lagi butuh banyak guys. Iya dia butuh Mega Digimon yang banyak ya. Pasti harus jadi Tagarurumon. Ini butuh apa lagi? At least 2.000 anjing. Gue berubahin aja, let's go. Iya dia butuh banyak ini guys. Yang butuh ngalahin banyak. Ya udahlah ya. Kita kesini gitu. Aduh ada musuh lagi. Sembari ngelengkapin ya sambil jalan. Sebisanya aja. Nih Neso nih. Support aja guys. Dia juga. Lu tinggal dikit lagi anjir. Sorry miss bro. Nah sinilah ke dia. Kudu sabar-sabar ya guys, sabar. Nah ini attack power 2 ke dia.
Sebenarnya attack power gak butuh sih, karena dia nggak main attack power kan, guys. Spirit dia mainnya kan. Juga ngaruh deh. Berarti kita ke sini. Terus sabar, harus sabar ya kan. Udah deep sih guys. Lu bantai aja gak sih? Jika ada sakit-sakitnya dia ya. Lu berarti tinggal heal aja ke ini dulu deh. Biar nyicil buat Rosmonnya juga. Rosmon kan ya perubahan asli. Ini kalau yang red jadi apa loh? Oh, deep sea, bro. Wih, sakit. Sama-sama deep sea, DS Digimon. HP charge gue baik nih, guys. Hujan lagi, gila. Hari ini penuh dengan hujan, bro. Hati-hati ya, yang naik motor, naik mobil di jalan lah pokoknya. Hati-hati, guys. Lagi hujan mulu. Ntar kita ke kiri dulu ya. Jalur setan. Wah, ini apa? Jadi Dragon Digimon, guys. Iya gak sih? Oh, di DS tuh, guys. Lu nggak heal aja. Hih, lu tuh udah pernah gua lawan di awal-awal, bro. Are you serious? Tapi kalian tahu, kayak pesawat tempur aja tuh orang. Itu Digimon maksud gua. Ini diserang mulu dah. Bantai dulu lah ya, guys. Oh, metal, bro. Wah, kalau kayak gini sih lebih baik ini gak sih? Dia aja. Yang butuh metal dia kan ya. Lu nge-heal aja seperti biasa buat diri lu. Aduh, ini kenceng banget suara hujan, guys. Sorry ya. Kalau keberisikan hujannya gede banget. Sumpah. Gila, langsung mati. Gak bisa. Lu harus heal dia. Harus full. Nah, nyicil tugasnya dia kudu guard ya, guys.
Ya ini mah mati sama dia nih. Duit gue berapa ya? Banyak banget ini pasti. Nggak pernah gue belanjain aja. Di sini nggak pakai item soalnya. Kita nggak pakai weapon. What the fuck? PR banget ini. Kenapa sih harus banyak teka-teki? Wih, Greymon guys. Apa guys dia? Coba cicil dulu lah ya, champion Digimon kan dia. Black Greymon. NSO kek. Oh, Dragon anjir. Ingetin guys, Dragon. Butuh banget soalnya. Wah, angel nih gue liat-liat. Loh, kok ada dua guys? Ini kemana guys? Ntar ya, kok ada dua, gue bingung. Lupa gue tuh. Bisa kabur aja gak sih? Bisa warp gak sih? Ya, escape pilot bangke. Solid strike tuh apa guys? We gonna die bro. We gonna die bro. We gonna lie bro. Ini bisa kita balikin. Oh shit, gak bisa guys. Oh peti. Let's go. Still up. Loh. Sumpah nih banyak banget musuh tau. Nah, gue demen nih Dragon Digimon nih. Pukul dia aja. Lu incer ini. Salah sih. Mati gak ya? Gak mati lagi. Gak mati lagi guys. Wah bisa ngeheal lagi nih. Cih, kritikalan 0 kocak.
Ayolah, darah lu berkurang gitu biar bisa gua heal. XP-nya kenceng ya di sini ya. Gue lupa guys, ini kesini gak sih guys? Salah gak sih? Salah gak sih guys? Ntar balik lagi lah kalau inilah. Ini bikin lama tuh kayak gini-gini guys, lama animasinya. Free DS ya. Lu agak elay ada buat dia. Goblok, kok gua kasih ke dia? Salah guys. Aduh, gak bisa lagi. Oh, jadi ngebut dia. Nggak apa-apa, jadi bisa nge-heal kita. Lah, langsung ganti guys. Lu attack power 2. Soalnya buat ini ya, ngelengkapin misi nih. Bagus. Bisa nge-heal. Tahan, bro. Biar dia aja yang ngalahin. Kasihlah ke dia. Sebut sebuah nih. Nol bro, gila. Gue takut gak beauty shock gitu loh. Let's go, naik level bro. Buset, ada dia lagi nyet. Yang spam ada di mana-mana ya. Nah ini dihabek aja lah.
Lu nge-heal bro. Sini dulu deh. Giliran musuh ini Raiden Revolver, giliran yang kuat aja. Semua hati loh. Seketemunya ya guys, kalau misalkan item lah ya. Kita cari-cari lagi guys. Kenapa lagi nih, bapak-bapak? Kita harus ke situ gak sih? Ntar kita ambil dulu guys. Open menu komen. Petra Namon. Critical 1000 tapi nggak mati guys. Gokil. Berapa darah dia? Nol bro. Not gonna lie. Kenapa ya dicet dia mulu ya? Isi lu harus nge-heal diri lu ya. Lu butuh metal ya buat berubah jadi metal Garuru. You're gonna die bro. Not gonna lie bro. Sial gak ada lagi. Support aja deh. Cheer up. Gue butuh metal banget soalnya. Ayo dong. Sumpah nge-heal lu bisa kek. Miss lagi. WK 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 WK. Gonna die bro. Gonna die. Kita harus kesini nih. Nah, terus apa yang berputar guys? Sial musuh lagi.
Bantai nggak sih? Bantai aja lah. Dragon lagi nggak butuh guys. Butuhnya Mega sama Metal. Main SO lah. Gila darahnya susah banget naik ya. Gaomon. Pasti ada suatu trik. Oh shit. Shit guys. Gue tuh kaki tangan nge-save lah. Let's go. Oh shit, baru jalan udah ada musuh. Sepertinya dia sudah mengintai kita saat kita nge-save. Dia lagi. Ingat kita butuh metal ya. Butuh metal guys. Ini lu serang aja ke dia. Gila kritikal. Gonna die bro. Lu ke attack power 2 kasih ke dia aja. Oke, bantai-bantai guys. Mati nggak ya? Kasih cicil dulu lah. Kasih cicil aja. Mudah-mudahan nggak langsung mati ya. Beauty shock lagi yang paling kuat. Jangan mati. Sial langsung mati anjir. Wih, XP gede-gede banget guys. Sini 1000-an anjir. Gokil juga, gokil. Set naik lagi guys. Ntar kalau misalkan ada kotak yang kelewat ya nanti aja ya kita cari cara ya. Atau enggak gue di offline ntar gue ambilin. Soalnya ada syaratnya juga kalau berubah deh kalau nggak salah. Cuman perubahan intinya mah kagak deh kayaknya. Kagak suruh buka-buka. Oh shit, this is the dragon man. Wih gila kritikal bro. You're gonna die bro. Gila dia lagi kayaknya dia benci banget sama dragon dah. Cepet banget ke level ya. On and on, reckless abandon, something's wrong. Butuh diputar atau tidak? Aduh, ini PR banget anjing banyak salah bro. Ini yang bikin lama tuh ini guys. Yang bikin video lama tuh ini anjir.
Buat setup aja lah. Waduh, dia nyerang 3 lagi. Lah, malah dia cheer up, motherfucker. Dah, ada Goburimon, be. Ini deh, NSP gak sih? Oh, Dark juga ternyata. Wah, panen nih buat si Lilimon. Bukan Lilimon anjir, siapa namanya? Komplimen deh. Cobain komplimen ya. Simpati minus 20. Nol, bro. Apaan sih? Kok dia mulu, udah cepet banget emang apa dia? Aduh, cepetan dong Lilimon. Ini kelamaan tau guys. Cuman demi misi lah ya. Buset, kelamaan guys, sumpah. Ntar aja deh gue grindingin deh. Kelamaan deh guys, tar aja. Yang penting di sini NSO banyak ya. Kalau yang hitam itu NSO kan? Dark, Next Soldier. Anjir, ini orang maunya guard mulu dah. Tolol. Jadi up mulu juga. Kenapa takut sih? Kocak. Kelamaan nungguin dia apa guys? Kelamaan. Yuk, let's go yuk. Grindingan ntar aja deh. Eternal Courage. Ini apa lagi guys? Shit. Wamon. Siapapun itu. Gak ada ya bro. Gak usah grinding lah anjir.
Dia di game alamat berani loh. Take that. Bantai dia. Gotta die bro, gotta die. Gila, dia sendiri 600. Kurs. Hari ini maksudnya kemana ini guys? Gue gak balik lagi kan ini? Yang penting kita fokus misi dulu lah. Weh, gue bisa berubah jadi itu tuh. Siapapun yang bisa bunuh itu buat lo ya. Itu dia armor di default kan jatuhnya. Coba sakit apa? Sih, parah saya bos. Metal lagi bukan ini ya. Wih sakit sumpah. Heal sih lu. Enggak deh, lu masih banyak darah lu bro. Let's go. Bantai dia gak sih? Bantai lah. Kita belum ke ini loh. Salamon. Nuker ya Digitama. Ini kita udah ngancurin musuh berapa kali. Harusnya udah bisa dapetin Digitama guys. Naik kan kalau ungu ya. Benar. Loh, tapi ini cuma buat ini doang anjir. Kotak. Ayolah ke Mome. Wih, boleh tuh. Ya elah. Kenapa sih lu takutnya? Wih,
Wah, kena 3 lagi guys. Sien dia sien. Kita ambil kotak dulu ya. MHP. Emang sini ada MP guys. Pemain 500. Seat kita harus balik kah? Bantai. Wih, gila kritikal, bros. We're gonna die, we're gonna die. Jangan, bukan ke situ, Pak. Sejam lagi nih video anjing. Soalnya kalau kabur juga sayang guys, kayak buang-buang lu, buang-buang waktu lu ngabisin apa nungguin loadingnya, udah gitu lu kabur loading lagi. Aduh, mendingan sekalian menang aja nggak sih? Gitu dong, berani nyerang. Selalu yang ngebunuh dia nih. Di sini Ultimate Digimon gampang banget ya. Naik level lagi aing. Apa tuh guys? Shit. Musuh again, you know. Dua anjir. Gak ada rasanya bro. Lu ngehil aja deh. Si cupu tuh. Kasih lus gak sih? Salah gua. Critical aja gitu doang. Terus gini biar cepet lah.
Oh ya, ayolah bisa heal lah minimal bisa lu, bro. Anjir, boya wap doang anjay. Cepet lah. Gila nih, si ini takut doang kerjanya. Mending gua ganti sekalian gak sih? Tapi ntar gak ada yang nge-heal guys. Balik lagi kok gue. Aduh, back attack lagi cok. Lu kudu nge-heal sih. Bantai dulu nih yang ini satu nih. Ayolah. Bisa nge-heal ini. Weh, nge-heal pak, sumpah. Itu buat ultimate guys, gue udah tahu. Lu kudu nge-heal sih bro. Nah gitu, gila gitu bisa aja. Gonna die. Sumpah ya, ini balik lagi sih. Ya guys, ini balik lagi guys.
Apa gue salah guys? Oh iya, balik lagi. Please, musuh lagi. Please gak heal BG. Sakit loh. Enak lu ya di bawah naik level lu ya. Enak dia guys di bawah cuma naikin level doang anjir. Ntar gimana sih? Gue mau lihat dulu. Aduh, ada musuh lagi. Please jangan takut lah. Nyet. Aduh, dia slowly lagi. Pasti nggak mau nyerah. Oh, mau dia. Tidur ya? Gila, sejam gua muter-muter doang anjing. Dan itu ke situ ya. Dulu guys. Itu ke sini. Masalah gua. Bisa kabur guys nih. Kalian ngisi darah kali ya? Kalau bisa. Nah, dikabur aja dah. Sejam anjir. Tahu nih terjadi berapa menit jadi ya? Apa gak ketolong sejam juga anjir. Kayak kita harus muter ini deh. Apa ini guys? Ini juga putar, maybe. Ke Mome. Gue mau kabur sumpah. Bisa kayak gak? Aduh, gak bisa kabur aja deh. Pilot ya? Oh enggak, berhasil. Gue kira gagal coy. Tapi sayang ya, kita udah gak grinding-grinding lagi guys, Star.
Loh, oh salah gua. Ah, gue salah nyet gua. Salah apa bener sih? Nah ini kayaknya salah deh. Tuh kita naik yang di situ guys. Iya gak sih? Iya gak sih? Gak tahu. Bener gak sih naik ke situ? Please mau kabur. Ya cepet yuk. Let's go. Kayak bener deh guys. Oh bener deh, ini baru kebuka. Shit. Ternyata kita harus naik terus gua, naik turun gitu. Gue kira naik terus guys. Gak mati lagi. Nah ini lu nahil aja. Wih bisa di Jisoo bro. Jadi apa ya guys? Ngetes ngetes kepo. Sambil ngelangkapin kan. Anjay. Ih bisa berubah lagi. Spesialis kabur dia kayak nih. Iya. Jadi Bakemon anjing. Berubah lagi bisa. Masih bisa lagi guys. Let's go. Kita berubahin terus pokoknya. Sampai gak bisa berubah lagi ya. Anjay. Bisa lagi. Habis. Absurd HP. Skip berubah. Jadi apa ini? Jadi gituan guys.
Ini hampir lengkap tau. Ini kurang lama pakai apa? Metal doang kayaknya. 10.000 bit. Ini satu lagi ya. Bukit Rocky. Ini apa guys? Ini apa lagi anjir? Ultimate ya? Oh dia butuh ngancurin ultimate guys. Satu lagi bisa berubah kita. Belum gue berubahin ya? Sorry guys, sorry guys, sorry guys, sorry guys. Belum gue berubahin, belum gue berubahin. Satu lagi nih guys, apa? Level 25 doang. Oke, let's go ya. Tinggal 25 doang nih bisa berubah kita guys. Dah ya. Tinggal syaratnya itu doang. Kalau mau jadi mega. Go. Ke atas nih. Nah, ini Ultimate Digimon nih ya. Ayo guys, Ultimate Digimon guys. Kasih Gauga gak sih? Ayo, ayo, ayo. Ayo lawan, 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 lawan. Yang bunuh harus lo guys. Ultimate ya. Bantai ini dulu guys. Lu support aja. AGL become 100. Bukannya malah ini ya. Berarti di nerf ya. Salah gua berarti. Tuh Ultimate Digimon 1. AGL up maksud gua. Lu gak attack power kasih dia aja. Ya kontil. Ayolah, buat lu doang ini.
Kalau kayak gitu kan apa ya? Bodoh ini pokoknya harus kalah deh guys. Lumayan nambah satu. Cepetlah monyet. Buset. Ini sekali lagi dia masih nggak mau nyerang. Buset, sumpah gua biarin aja dah. Buset. Ayolah, seranglah. Nah, dia udah dapet dua nih. Bisa. Aduh, sama aja ya jadi ultimate lagi ya guys. Kalau dipikir-pikir ya. Gimana ya? Please lah, naik terus. Jangan turun-turun lagi ya. Wah, tempat save nih guys. Kalian ngabisin ini ya. Ya, save. Gila. 1 jam lebih di gua record guys. Let's go. Ah, shit man. Back attack lagi anjay lah. Nol please. Ya 4 bake. Tahu aja back attack bake. Lu nge-heal aja deh biar full. Bisa nggak? What the fuck is going on man? Ayo guys, bos nih guys. Deh, ada ini peti. Wah, buaya nih. Kenapa? Saling lihat-lihatan. Alligator.
wants to eat us. If it's a mild Digimon, we need to take it down. Mau dia guys. Mau Digimon iblis ya? Mau itu kan iblis kan kalau nggak salah. Nah ini biarin ini ya. Mahgaugamon aja yang ini. Ntar gue setup dulu. Ini gue pukul aja. Leviamon. Kenapa lu uap? Tolil. Lu gue ini deh. Support. Salah gak sih gua? Pukul dah. Oh, anjing 600 cok. Setup guys, setup aja ya. Gope cok. Bisa nge-heal please. Wah, anjing lu ya. Agak ada heal-healan cok. Masih gope gak sih? Bantai guys. Mampus 2000. Pukul terus bos. Aduh, digigit lagi bos. Sakit ya. Please bisa. Wah, lu gak jelas sumpah. Lu gak jelas nyet sumpah. Kenapa dia takut gitu ya? Kalau gua ini komen apa yang bener ya? Aduh, attack-nya si ended lagi. Please bisa nggak heal? Lu nggak jelas sumpah. Lu gue cheer apa ya dah? Dia lagi yang nyerang. Kita kencang banget ya guys.
Aduh, digigit nih. Wow, it's magic. Bisa dijisolnya. Jadi ini kayaknya tuh mamutmon itu. Heal, heal, heal. Bisa heal, please. Bantai dia. Berubah ntar aja ya. Bener-bener winning strike anjay, bener-bener winning langsung. Gila, pembalakan buaya anjay. See that, boss? Bos, masa ininya 1000 aja. Mati tuh. Your heart be so pure. Sangat bersih, sangat jernih. Murni gitu. Pure tuh murni. Finally. Finally. Tebel banget emang sih dia. The Violence sin is envy. It's Oh, a difficult feeling that iri. doesn't go away Envy tuh easily. iri. Makanya tadi dia ngomong kenapa hati lu begitu murni. Pengen dia. Bocahnya siapa? Cewek ya? The last child. Anjay. Mungkin bila saat ini. Don't worry. Oh, wajar ya, wajar bila saat ini. Last child. One. Like gonna have one and I can't. Oh iya, halunya tuh selalu tentang ini ya, dosanya juga. Maksudnya kayak 7 dosa manusia kan, ada ada glutoni, rakus. Kalau ini kan envy, iri. Kenapa tuh kan? Kenapa? Karena punya satu dan gua nggak punya gitu, iri. So Upon comic series clothes, all I'm supposed to do is study. She's so lucky. I want Kana's parent to be my parent also. Envy toward friends, so that's why this child was chosen to be material. Stupid. Stupid. There There are some people who can see their parents even though they want to. Don't say you want someone's parent to be yours. That's just sad. Hey, come on. This child also has a code key. A code key. Bukan code name anjir, gue kasih nama. Itu code key ya, bukan code name. Code key of envy. Gura. Tuh kan curiga gue, kenapa pas akhir-akhir pas kartunya kita dapet gitu ya, dia selalu nongol gitu. Gue curiga ya guys. Gue ini ya, gue jujur aja gue belum pernah mainin ini. Jadi ini gue pure tebak-tebakan gue aja. Ya kan? Gue curiga tau. Kagura, it's dangerous. You might be Tuh kan attacked by curiga Digimon. kan. Ini dangerous bener guys. Kalau di logikain kan tadi kita banyak ketemu Digimon tuh pas sebelum sampai sini kan. Lawan Digimon random gitu kan, encounter. Tapi kenapa dia mulus banget gitu? I can't just sit around and do nothing. Lu sampai sini juga Alright, nggak I'll ngakuin take the apa-apa code key anjir. of envy as evidence. Hey, wait a Ya minute. ada dia lagi. Lah dia nggak mati guys. It's
by my client. Double cross. Isn't that right, Kagura? Hello. Did someone drop you on your head as a baby? I don't like getting angry, but I have no idea what you're talking about. I don't even know you. Take a look at this. Siapa itu, Chat? It's light. When I said that you code me, that's so I stole to my client. I tracked the data I sent using a tracking program virus. My client's attitude was quite annoying to me. Now, Oh, kliennya jangan bilang si Kagura ini, Nyet. why do you have the two code keys that I gave to my client? Oh iya, bener. Wah, bener kan kecurigaan gua? Will you please empty your pockets, Kagura? Thomas, what are you doing? Hey, Thomas, you don't actually believe what this guy is saying. I don't. However, we need to know what's in Kagura's pockets. Iya bener sih, mau percaya nggak percaya ya harus dibuktikan aja. Say something, Kagura. Don't just stand there. Ya nggak berani kan lu? Gue kan? Wah bener ke? I hired a private investigator to draw Dad's attention away from me, but it looks like my actions have come back to haunt me. Senjata makan tuan kan lu? Oh kartu-kartunya pada di dia ya? They're the code keys for Sloth and Green. I hired him to steal them. Why are you doing this? Colong ya? Ya bener dicolong. Tolong semuanya di dia dong. Sloth, greed, lust, gluttony, envy. Now I have 5. I don't understand, Kagura. Why? Look at yourself. Look at what you're becoming. Yuma saw you like this. Yuma, Anjir dibilang bodoh. I'm the one who sacrificed the children and Yuma as Oh, dia material yang- for the Mao. Ih ngorbanin si Yuma jadi material di ini buat Digimon iblis, bro. Ternyata I used the evil Digimon to find the children that would make good material for the Mao. dia yang ini juga apa? Nyuruh si ini nih Demi Devimon buat nyulik-nyulik. I activated the Mao Digimon data in the dark area. I used Dats and that moron to retrieve the code keys the Mao Digimon were carrying. For what purpose? To gather all 6 code Oh satu lagi guys, kok satu lagi. Dia punya 5. Ya kan logikanya tadi dia bilang 5 kan, 5. The Lord of Darkness is frozen in the dark area. The most powerful Digimon ever. I intend to unlock the seal to the Chomao Digimon. Chow mau. Chomao? There's no reason for me to explain myself anymore. You're all going to die here. Are you seriously? Boss, we've got company. Snap out of it. Let's get it together. Why? Why, Kagura? Anjir ribut. Belum selesai guys. Ini pimpinannya juga gampang banget dibodohin. Ini siapa sih itu, lupa gua. Yang pakai kacamata hitam. Oh shit, me.
Kita berubahin di sini nggak sih? Apa ntar aja guys, ntar aja deh ya. Gue sabar gitu loh. Berubahin aja deh guys ya. Jelek mah jelek aja. Kepo gue mau jadi apa? Astaga, mau jadi apa sih? You can do better than that. Gue berubahin nih guys. Saya ingat gue sih jadi ini ya. Digisoul charge! Jangan bilang malah jadi jelek. Lucu sih kalau jadi jelek anjing. Please. Kontil, gue kira jadinya itu. Nyesel gua. Ini bisa lagi, ayo guys. Gak mau gue jadi Numemon anjay. Digimon bagus jadi Digimon ampas. Digisoul charge! Gue mau berubah nanti tapi kepo anjir. Platinum apa? Oh, boleh. Mending lah guys. Bisa berubah lagi guys sih? Bisa lagi guys. Jadi apa nih? Mau kita berubahin aja, kok tumbalin satu anjing. Digisoul charge! Wih, Leomon bro. Mending lah. Mending gak sih? Apa turun-turun lah. Dia kan ini champion bro. Bisa berubah lagi bro. Ngeri kali. Please jadi bagus please. Digisoul charge! Kita borong semua Digisoul. Nah ini ultimate ya, mending. Ultimate kan? Habis Nicky escape bom. Kunyuk. You can do better than that! Dark kontrak. Ngapain tuh guys? Ini dulu deh bantai. Solid strike! Bisa nyerang please. Apa sih maunya apa? Gak bisa nyerang loh. You can do better than that! Ngerti nggak ya?
Christian mati, bagus. Gue pengen ngasih makan si ini. Si Lelamon ya namanya. Nggak sakit, tebel banget ya, sumpah. What the hell? Guys, kelamaan, sumpah. You can do better than that. Apaan sih, sumpah dah. Pada cupu-cupu banget aja. Weekend aja, Pak ya. You're my Digimon. You can do better. Ya, nggak ada gunanya, bos. Sumpah nggak berguna dia. You can do better than that. Nyesel gue berubahin anjir. Ayo, ya Allah, Naga Dragon. You can do better than that. Kelamaan, nggak bisa nih kayak gini. Udah bantai lah, ntar kita grading aja lah. Kenapa ya kayak gitu ya? Sama ntar file makin gede, makin lama aja, udah kayak streaming gua ini. Oh, gara-gara Deathclaw. Guys, serang lah guys. That's my Digimon. Serang nyet, sumpah. Sumpah ya, ini orang kagak mau nyerang, cok. Come on, stay on your feet. Gue cobain tuh semua itu. Mati sih ini. Hey, that's my line. Wah, pelajaran lagi. Udahlah, keponya sabar ya, ntar berubahin lagi. Pas ini aja lah, grinding atau jalan pas jalan. Where's Kagura? He escaped. What? I can't believe he's planning to resurrect such a dangerous Digimon like a Choma. Hyomonnya mati ya. Sorry, Yoshino. You didn't have to treat me. Who did this to you? Allow Digimon. Oh, si Creepymon ya belum mati ya berarti. Creepymon? You encountered Creepymon? Let's get back to Dad's. We've got to inform Commander Samson about Kagura. We need to Oh iya, si Samson anjir. Kagura! Nama pemimpin Dutch. Why?
Apa nih guys? An earthquake. Loadingnya lama nih. Now for the first one. I'll unlock the seal with Belphegor's code key of sloth. Slot pemalas ya. Slot tuh pemalas gak sih? Itu apa guys? Kurang jelas itu. Yes! Soon the power of the Chomao Digimon will be mine! Juga kelihatan lagi. Even that genius Thomas H. Norstein is a simpleton compared to me! With the Chomao Digimon serving me, I'll be the greatest Digimon tamer of all time! Oh, aduh, siapa sih? Gue lupa namanya guys. Berarti sama ya musuhnya ya, kayak di animenya ya. Siapa sih? Gue lupa namanya guys. Agak lupa kalau seri Digimon ini. Tapi gue inget bentuknya emang. Dia ada bentuk anak kecil lah kan sebelum ini, kalau nggak salah. Sleep modenya ada. Aduh, apa sih namanya? Bukan. Kagura has taken the code keys and disappeared. It looks like he made a digital dive. Because of Kagura, we've got a big problem. Bilang berdua jam coy. Iya, dia yang ini menyebabkan semua ini. He was using the evil Digimon and kidnapping the children into the digital world. He was using them to resurrect the Mao Digimon resting in the dark area. Even Yuma! He hired me to make Dad's focus on me instead of him. Kagura intends to collect all the code keys and bring the last seal. Lowbat lagi. The Chomao Digimon frozen in the dark Sampai area. lowbat tuh baterai gua. That's Kagura's objective. Gila nggak tuh? Chomao Digimon. Commander, we've detected a huge Digimon signature. We speculate it's probably a Mao Digimon. Siapa nih mau Digimon ya? 6 code keys. That's what Kagura was saying. 6 kodenya. Right now, Kagura is holding 5 code keys. So the next code key will make a total of 6? We don't have much time. Get out there and find it. Enak nyuruh-nyuruh doang anjir. Find him. Gonna die anjing. Weh, bos, di dia bae aing. Kagak nge-save. This is... the forest. It's broken. Look. The digital world is starting to fall apart. The activity in the dark area, that earthquake, this is all Kagura's doing. I'll fight Ini udah Joe. tamat guys, cepet banget berarti. Saburo? You? Dads will handle this. You're civilians. I can't just sit by and do nothing. Suit yourself. Marcus? Iya. Hey, if he wants to fight, let him. We could probably use the extra help. Iya benar, gue demen dah Markus, pemikiran Markus. All right then. Count me in. Oh, dia ngikut kita nih. Masuk tim gak sih? Now, Biomon. realize! Piomon.
Si aja ada nih mas. Oh, berarti ada satu lagi guys, siapa? Ini feeling gua aja ya. Feeling gue sih nanti si Samson ngikut guys sama si Kudamon. This isn't a social gathering. Now, what are your orders? Fine. I'll use you like a front then. Is the last Chomao Digimon seal about to be broken? We can't let Kakura have the last code key. Let's look for the Mount Digimon in this area.